amabhili kayehli abuye lokho ekhwelile njalo khathi amabhili akhona aridani ngoba amanzi kakho amanzi abengekho kodwa amabhili akhona imali yakho niyamangalisa ukuthi ayehli ihlali lokho ikhwelile njalo nje kodwa amanzi kakho kumbe abuya kawani silesikhathi eside akahlala vele engabuyi totally kumbe kwezinyanga kodwa amabhili abe lokho ekhwelile njalo siyamangala khathi esinyamangala sezebuye ngamayusa amayusa khona lawo kumbe sizadobha ngaphi imali zakhona sezizinkulu zinjalo thina sibhadala amanzi angekhoyo lokuba khona kuyamangalisa lokhu ukuthi kati vele kwenzakala kanjani ukhansili uyenza njani ama-net one lines liyacabanga kanje sasiwathenga kumbe sasiwaphiwa mahala sasiwathenga ama-line lana $2 angitsho hayi ansezwa kulo hayi kulo ye okuyikho yikuphi akusukumiso yedwa isandla akutsho yebo ntombi endala sathenga $2 sithemba ukuthi kuzangena imali angitsho kodwa leyo mali lamhla sihloko sinjani siyikhangele ayikanjani ayikangeni uyazi akulanto ebuhlungu ayisuyo ongafakanga imali ozakhuluma kathesi ngizikhulumela kwami la ukuthi ngiligijimise litshone lichiswa lilanga ngilenzisa ulutho elizakudlela yona le 2 cents olayo ngiqede lapho ngingasakwenzeli lutho phela into esayenzayo thina sanothisa uNet One ngoba into le yayikobulawayo umhlaba wonke weZimbabwe nxa kobulawayo uthe ekhuluma omunye nge-statistics lapha wathi nxa izesi collector 2 billion kutsho ukuthi i-tel one iNet One yacollecta layo i-3 billion engalancedo kithi kutsho ukuthi thina siyizithutha sibanika imali njani mahala right umntwana nami engimsukumisayo uku-city council kakho ku-government anjo social welfare government right uqhatshiwe laye njengabezesa anje mina ngiyakhuluma kuhle akala nto ngayitshintsha la ozakwenza ukuthatha information esiyicelayo ngitsho ayihambe layo ayesincengela khona ngale kodwa singesabi phela ukubuza nje phela antsho ukuthi singasambuzi asikhululeke nini sikuzwisisa ukuthi kulahleka ngaphi uzasincedisa kuze kuyephutsha phela nje bathandekayo kuthomba nisibongo mina ngingu-chairperson we-CPC i-Child Protection Committee ngiphinde ngimele le DSD office ebisazakala kudala njenge-social welfare uhlelo lwe-cash for cereal program olwalungelwe Net One imali ezazifanele zingene kuma-line eNet One kuluhlelo oluku-process i-ministry lohulumende abasaxoxisana ngalo unfortunately uMr Njenda onguye uofficer omkhulu eTrade Gold ubambekile ngama-cases abantwana eBulawayo province akasabuyanga kodwa into athe ngilitshele yona ukuthi ama-line asingawalahlini luhlelo oluku-process olulungiswayo abaphezu kwalo njengoba ngikhuluma ama-line yebo abanye bathenga kodwa abanye bawaphiwa yiNet One abanye basebesiyazivulisela amakhadi ukwenzela ukuthi kube lula kubo nxa imali leziyana zingena kulabo abathengayo ama-line lakho ayisikho ukuthi bayizithutha hayi labo bathenga besenzela ukuthi kube lula kubo ngoba bengeke bekwanise ukuthi behambe lapho kwakuphiwa khona ama-line so sihlobo zami asihlalele nethembeni imali leyo kuzalungiswa sizatshelwa i-DSD office i-ministry izahlela futhi labe-BUPRA kube lo mhlangano ngayona leyo mali specifically futhi siyalinda iminyaka idlule siye-renewa futhi kuqaliswa omunye udlule sigcine silezikwelede ekucineni angitsho kodwa lokhu kuhle ngoba sigcina singalasikwelede kwasakhipha thina sathenga njobe sitsho ukuthi kusalungiswa ministries sakhulumisana
asikubuzeni kuhle ke sizwisise esifuna ukukuzwisisa nxa kulembuzo siyilethe asiphathise uthe nxa kulembuzo kanjani kayibuye. Into engibuzayo ukuthi njengoba sasilokhu sihamba sisiyathenga yona kuthiwa yini airtime yakhona leyo kumbe kuthiwa yini be-network silokhu sifaka imali sithi sikumbe sizakuzwa saze sema. So sicela ukwazi ukuthi siqalise yini futhi kube sithenga ke leyo i-airtime ngoba samelela bakithi yazi yafika kumbe imalini. So siyacela ukuthi nxa likuqala ukuthi lithi sibe sithenga senzele nini izihlobo zakho. Ilayini uyakwanisa ukufona lizihlobo zakho njengoba usenza kuwo wonke amalayini. Into ekhona ukuthi lalabo ababenefitayo I'm sure bakhona abanye abakabenefita. Akuzange kube lokuthi sasa imali yangena. Yapho ngungena nje. Abantu besithi kimi singenile. So ilayini njengoba khathesi sokuke kwathatha isikhathi kusizatshelwa ukuthi hayi abantu abalungisa amalayini. Sibe sesilazisa but nxa ukwanisa ukubujusa ilayini njengoba lingelakho lawe uyakwanisa ukuthi uhlale ulijusile. But sizaziswa njengoba ngichila ukuthi kuzaba lomhlangano wama-officers we-ministry lezakhamuzi. Lizazisa ukuthi hayi senzeni njani ngalawo malayini. Khona abayitholayo kodwa ababe balutshwane. Ekubhaliseni laphana I think abantu abaningi almost i-community yonke yabhalisa eka Ward 17. But ekuvetweni kwakulama categories. Kwakule 4 categories. Kwakukhangelela akwakuqala abadala above 65 years. Kube sokulandela ama-child headed, abantwana below 18 years, abazigcinileyo labagcina abanye abancane. Bese kukhangelwa chronically ill, abalele phansi abangakwanisi ukuthi bezisebenzele. Bese kukhangelwa labantu disabled. Yilo abantu yiwo ama-categories ayekhangelwa. Nxa kuyikuthi hayi manxa inamba yayingeneli futhi kulokho kusadingakala abanye kwase kudingakala abantu vulnerable okunjengokuthi wawubona ukuthi kufamily lapha mfikile sibili hayi kodwa kunjani badonsa nzima ngaleso sikhathi. Ama-single mothers, ama-single fathers, lamanye ama-widows, labanye nje abantu ababehlala ubaba lo mama endlini kodwa but hayi kusuka kungani kunzima. Yikho kwakukhangelelwa ngaleso sikhathi. So la khathesi inengi lilawo sibili amalayini but mainly kumele baqala ngama-categories wona lawe engiwakhulumileyo. Ngiyabonga. Ngiyakuzwa sibili umama uchasisayo udadewethu laphana but into ehluphayo ukuthi khona because of i-corruption esikhona mina ngahle ngabhilieve ukuthi khona now I'm a ghost person who is being helped kodwa kulomuntu osesidla imali zethu. Ngoba kwakwenzakale njani ukuthi khona bibe khona ngasona leso sikhathi nxa yayivele ingekho kusalungiswa, why did they jump in and basebeqalisa ukusinika izimali then the following month kwahle kwathi so nazo sisacabanga ukuthi amabizo ethu sesebenza kwenye indawo esebenzela enye indlu ethanda ukuthi isile ngabanye abantu. Ukwazi ngana le mali le ukuthi khona yamiswa kasisayithola. Ungayitholi kwethu ukuthi amakhadi esithatha ngayo lodwa siyathenga siyaswayipa. Right? Ayisabuyi njengoba nisitsho ngakuzwisisa lokho. Kodwa ukuthi khona amakhadi okuthi swayipa ngawo okuthiwa yona aya-expire. Adindila khathesi lami lidinde simhla ka-11 this year. Aya-expire ngoNovember. So kolaba akulalutho ngabona le 2 years back ngingatholanga lutho from that. So expire kanjani ngoba sengabadala sinje ba-expirelani ngoba ukuthi bavele bangasafunda ngantoni lokho. Yikho phela sifuna ukwazi khona. Ngingathi vele iZimbabwe yonke akula owasebenzisa ibizo lomunye la khathesi ku database amabizo lokho ekhona wonke obabenefitayo labangabenefitanga ngasona leso sikhathi.
bese mpendulo kababa ikhadi leliyana baba lifana le i-account leyana ifana le ecocash even lakhathesi umuntu kumbe isihlobo usungakwanisa ukuthi imali liyana akuthumele uyisebenzise ayisikho ukuthi ngelayona liyana imali kuphela lifana le ecocash so wena isystem ye-net1 yiyo ezika-upgradelayo ngoba usually i-net1 abantu abayisebenzisi kakhulu bayakwanisa ukuthi umuntu alibeke nxa ungasa-upgradeanga inamba yakho yona lana yefoni iyathathwa ikwanisa ukuthi iphiwe omunye umuntu so yikho besithi upgrade ukuthi bebekwazi ukuthi hayi usaphila kumbe hayi usasebenzisa leliyana line leyo yi-system enet1 hayi eministry ye-social welfare. Thina sidliwe kukhona i-organization yayithiwa yi-Swiss yashaya indawo yakithi yachaya ikhwezi yachaya igwanda sazibhadala izimali ile 2 years thulezwi hayi angitsho ukuthi yileyi ngitsho ukuthi thina isizwe isidlile akulandlela yini ubaba abangeza ukuthi abantwana babo bangadliwa abaziswisi bayakwazi sabhadala ama-40 rands sabhadala izimali senzani hey mara yasidla asiyazi yeni ilesikhathi esingakanani kodwa mina engikwaziyo ukuthi hayi kimi kakungenanga lutho ukuthi ngahle ngithi dadewethu hayi akulalutho lakho kuyabe kuqondile ukuthi hayi lina kungangenanga lutho akulalutho. Mancube nkosikazi ngingazi ku social welfare lokunanzelele yini ukuthi kona ukuthi umuntu abe le line lefoni kule age ngoba ngizola lapha bebalisa labantwana abazigcinileyo ababilo 18 isithupha umuntu uthathe le 16 kodwa iline lefoni nxa ubilo 18 awulithathi ngilakho ibizo so lali kunanze ukuthi bona abantwana abade babala lapha abahluphekayo siyababona lathi khasweli singabanikani inhlelo eziyazo neziyabeqa because of their age bedubeka benjalo kulama requirements into kwamele bazithwale ilingabancedisa ngazo ukuthi umthetho uyala ukuthi document enjalo abe la because of age akuvumi abamafoni ukuthi bathathe umntwana omncane ilokhoze i-cellphone inamba lana abavumi so ucela ukunanzele kakhulu ingene ezindlini ngoba bakhona abantu bayabona ivile abantwana bedubeka abancedi ngalutho njalo ukuthi wona uthi uzathi umakhelwane ngamthathele line izathi imali izangena umakhelwane uzathi zwi imali singenile cela linanzele into enjengazona lezo ngiyabona kwaba lesivumelwano cause inet1 yayisazi ngeprogram leyi bakhona abantwana ababebilo 18 years abakwanisa ukuthi bethathelwe amakhadi wona lawana ama-net1 lines bangena kuprogram babenefita and those children ababenefiti ku-net1 only ama-child headed families ababelow the age of 18 ngabantwana abancediswa vele yihofisi okutheni njengoba nitshilo ukuthi sile child protection committee if you identify umntwana onjalo you report usungaripota ku-child protection committee esigabeni or ehofisini yamapholisa esisebenzisana layo e-VFU bayakwazi ukuthi bona imetha enjalo bayithatha behambise ngaphi umntwana ethole usizo ngoba umntwana obilo 18 akaqhatshwa enkampanini kuthiwa yi-child labor angeke aqhatshwe so abantwana vele bona labana yikho bebafaka kucategory ngoba bayakwazi ukuthi bazabasiza ngayiphi indlela but sile child protection committee ephakathi kwethu lapha ku-ward 17 even ephumula north lapha ngasabale Perry Eben siphindela sibe lama-child care workers abaye babasebenzisana le ofisi silayo ubaba umoyo ngale engu-vice chair we-child protection committee kuza kuba le meeting izakhamizi ezizabuya zaziswe zitshengiswe ukubane nxa ulohlupho uqonda kuwupho ngabe seduze kuwe I think kulamazoni lapha so ngezoni bakhona kungaba lohlupho olwehlela abantwana kumbe umntwana uhlukunyeziwe kumbe uyahlukunyezwa kumbe yena uyahlukumeza kulabantu elingaxoxisana labo ngendaba zona lezo bona bakwathi baza kufanga nxa lingakhululekanga ku-committee you go straight e-VFU victim friendly unit yepolice lebatshela ngohlupho oluyabe lu-identifyile komunye umuzi bona bayakwazi kumbe uye straight e-DSD office e-Trade Gold nxa kuyikuthi uyabukwanisa bona bayakwazi ukuthi bazathatha ama-steps anjani ngoba kunzima ukuthi ungumakhelwane
report uyabusesaba ukuthi hayi bazabakwazi ukuthi yimi eniripotileyo. But those people are trained and the office is trained, AVFU bayakwazi ukuthi wena bakufihla njani kodwa udaba belubeke phambili umntwana asizakale. Njengomuntu o-disabled, so-ke ilayini ngangingelayo by that time. Okwakhathesi sengilayo ilayini, so angikwazi ukuthi ngiqonda ngaphi ukuthi ba-rectify iproblem yami yokuthi ilayini engiyisebenzisayo currently kube yiyo ehambisana lebizo lami. Uyakwanisa ukuya e-DSD e-Red Gold ku-4th floor baza kutshengisa amanye ama-organization ongasebenzisana lawo abangakuncedisa, but endabeni ye-Net 1 lakho uyahamba e-DSD office uyabatshela ukuthi ngangibhalisile i-proxy yami ukuthi ibe yiyo ezanithathela imali, wawungakabi ngelayini ngalelo sikhathi angithi. So ngasulayo ilayini uyahamba be-update ku-database bekufake inamba zakho ezintsha ezibiza elakho ibizo, ngoba nxa ubhalise ibizo elakho ilayini kwangene lomunye imali ngayisiphanjwa akusahambelani ku-system, imali isirejectwa. I-system yona ngokwayo isireject i-Net 1, imali isibuyela back to lapho evele khona. So kuqakathekile ukuthi into zakho zihambelane. Nxa kuyikuthi complete awulasithupha uyabhalisa umuntu yena lo zakuthathela kube nguye ilayini lona leli libiza yena la ku-Net 1 kusuka kube lula. Ibulawayo Progressive iyalithanda kakhulu. Lingesabi ukulanda ubukhokhelo obukhona phakathi umuzi libatshela inhlupho sincedisane. Kulalokho kumqoka lezi insuku. Ibulawayo City Council isingenisa amaphepha abulawana, leyakhumbula abhalwe final demand. Leyakhumbula ngicela sambeni sisuka lapha siyelungisisa indaba zethu zamarenti. Nxa kusitsho ukuthi ungemuva hamba uyehlala labo phansi ucele ukuze ungabotshiswa. Ngitsho phela badala kubuhlungu kubona lithathwe impahla zenu, ngoba i-council esilayo i-credit policy yabo iyathatha impahla. Asikulwiseni sikulwise, ungavumi ukuhlala phezu kwesikwelede kawuzenzeli, uyahamba uyeyenza i-payment plan ukuze usizakala. Ngitsho ingani inkosi ngalibusisa osikhulekele yesivale ngomthandazo njalo. Yebo baba. Engilani imbamba njani ugogwena leyo nxa sesithi liyamthathela indlu? Nxa bethi bazamthathela indlu baba. Nxa besithi bazamthathela indlu. Ayisi mina ngilwisa khona lokho. Alright. Yikho engibuza ukuthi ubanjwa njani ugogo? Zwanini kulezi zinto eziyama more than 8 years. Okufuzana abadala abakhulu kabasabhadali. Kodwa kubhizi uhulumeni ukansile ebhizi eqotshana labo. Sikuthiwani baze babhadale nini? Baze bagcine nini ukubhadala sebefile? Abakulampentsheni abayizuzileyo abantu laba bonke labo babone ugogo bala baleli lizwe leli besithi bafuna impumelelo but bayahawula namhla. Right. Ngicela ukungena kuleyi 8 years uhleze endlini ingeyakho. Angitsho hamba e-housing office nxa indlu isebizweni lakho. Abanengi ogogo kakhulu ukhulwe ngalala asisatshintshisi into leyanibuye ebizweni lami. Liyakunanzela khona ukuyana yikho okusuka kusilimaze, ngoba i-council ithi yona nxa isebizweni lakho buya sikulungisele kule facility abalayo. Nxa indlu isebizweni lakho and you are over 75 years, ngicela lihambe e-housing office bazalilungisela. Kodwa lokho ukuthatha nami ngesaba umthetho uyahlupha, uyabususe ekhoti thina siyancedisa nxa i-due diligence ingalandelwanga. As i-organization nxa bekhathe i-process siyabuya sikuncedise sihambe lawe sibone siyehlulekela ngamaloya khona. Ibulawayo Progressive lamaloya upush with those lawyers sibone sifika nga siqede ngakho. Ugogo ngalesandla. Ngiyabonga abantwana bakamlimi. Sikhuluma ngokansila. Usithi council kakhulu emanzini. Thina singapha eRiverside.
thina ngale amanzi kasihluphi kangako acinela futhi ukuhamba aqala futhi ukubuya. So ukhansila yena ngokwakhe wathi abantu singabancitha amanzi. Ende abantu amanzi sinjani siyabanika. Izikwerede ziso. So sicela liyesibuzela ukuthi izikwerede zona ziyana ziphathwa njani ngoba bonke la liyakhona ukulayina iline yefike egedini M21 ikakhulu eRiverside ngale sithwele nzima njoba usukhuluma umuntu kaMlimu ukhuluma ngokuthi khona ucity council ngasithathela lokhu la lokhu ya hayi siyavuma ngenxa ukuthi uvele siphezulu kwezikwerede kodwa abantu esibanika amanzi sibathini ngenxa ukuthi khona izikwerede zibangwa yibo. Uyabona into ezilomthetho phakathi ziyasuka zisigwenxe. Engake ngakulanda ngaye kulungisa eNyulo Bhengula kwakuphosa kufanele khona lokho. Umukhansila esithi wena vula impompi kufuze abuye athathe i-starting meter abhale phansi ahambe ayenikwa i-authority i-management ye-city council ukuthi linto ivumakele ukuthi nika abantu amanzi. Liyangizwa lapha ngiyakhona. Kodwa le gentleman's agreement leyi isinje la izamhlupha. Kodwa ngicela ukuthembisa ukuthi ngisuka lapha ngizamcela nihlangane laye siyikhangele. Ngicela unginike sisuka lapho unginike inamba yangekhaya ukuze ngibe le reference eyodwa. Ngisho phela ngiyakwazi libanenge elikwenzayo but ngiyenza ukuthi nxa siyilandela sibe le reference to that. Nxa ngisakhumbula lani zakamuzi sikhona isikhathi esabuthana laphana ngase-Anglican kwaba lesikhalazo ukuthi abantu bazocela amanzi kwathiwa abantu bama-cottage bancisha abantu amanzi but uma lisakhumbula according to my memory ngikhumbula ukhansela eseli ukuthi lina elinikazi abantu amanzi uma loya ebuya kumele abuye ephethe iphepha lakhe lalapho ahlala khona ukwenzela ukuthi uma ibhili ibuya libonisane la econtribute. Angibona ukuthi liyakukhohlwa zakamuzi. Right. Kwakuthiwa khona nxa ibhili isibuya labana kumele babe le-number zabo ukuthi sishare. Ngisakhumbula ukhansela ekukhuluma. Le arrangement yephumula le Ward 17 ngingangena kiyo ngaliphambanisela. Ngicela siyekele umama ekhona sikhulume ngayo. Anjo ngenze kuhle. Le ifuna umama mina ngifuna liyana kuphela ukuze siyibambe kuhle. Ngicela ukunika izandla ezimbili embona zithiseke zokucina azintathu 1 2 3 sesivala. Engicabanga kahle umama ukhansela wakhuluma lapho ukuthi labo abanikeza abantu amanzi ababuye le number zabo yena uyozahamba ayele kuze ne-housing officer ayekuthi no lo muntu unikeza abantu amanzi. Engicabanga futhi khona lapho nami nginombuzo ukuthi njoba amanzi kade engekho isikhathi sonke lesi sithenga amanzi emgwaqweni ngemali ezibomvu kodwa ibhili sabuya ikhuphuka intaba. Kwenzakala kanjani sisizakala kanjani ngoba imali kade ufanele siyihambise e-housing officer iyobhadala amanzi bese sithenga amanzi emgwaqweni kanti manje sinxephezela kanjani ngaleyo nto efana naleyo. Engicabanga ukuthi umama ukhansela siyamcela ukuthi abize umhlangano aze lapha sizobhekana laye sikhulume laye asitshele ukuthi lezi mali esazifaka emgwaqweni sithenga amanzi 2.7 liters yamanzi kodwa kubuye ibhili ikhuphuka intaba. Mina I think lokho ukuncedana kwamanzi kukhangelwa ngaphansi komthetho i-credit control. Into eyenzakalayo uyahamba ku-councillor. I'm trying to assist. U-councillor abhale ukuthi indawo yakho ivele amanzi ahlala ekhona uyasiza abantu. Usuke lapho uye ku-engineering department abayibo abanikazi bepipe zona zihambe ezindlini zethu. Babuye then they make a recommendation to vele indawo le amanzi ahlale khona lani basiza amanzi from there sebethatha incwadi ka councillor le engineering isiya ku finance sebekulungisela ke ibhili lakho lelo elibuhlungu elokuthi unceda umakhelwane. Mbona lapho umsindo uyaphela.
Singapha phezulu ebabambeni silesikhathi eside kakhulu amanzi kakho. Nxa ebuya kumbe abuya kanye ngenyanga sesakhohlwa lokuthi kunjani. Kodwa iqiniso ngolokuthi amabhili kayehli abuye lokho ekhwelile njalo. Khathi amabhili akhona aridani ngoba amanzi kakho. Amanzi abengekho kodwa amabhili akhona imali yakhona iyamangalisa ukuthi ayehli ihlali lokho ikhwelile njalo nje. Kodwa amanzi kakho kumbe abuya kawani. Silesikhathi eside akahlala vele engabuyi totally kumbe kwezinyanga. Kodwa amabhili abe lokho ekhwelile njalo. Siyamangala khathi sinyamangala sezebuye ngamayusa. Amayusa akhona lawo kumbe sizadobha ngaphi imali zakhona sezizinkulu zinjalo. Thina sibhadala amanzi angekhoyo lokuba khona. Kuyamangalisa lokhu ukuthi kati vele kwenzakala kanjani, ukhansili uyenza njani. Amanzi akulamanzi kufuze uzibhadale kuphela. Lezo zinto ungayekela ukuyabhadala ibhili yakho ngenyanga ziya accumulate kazimi. Angitsho phela. Ngoba amanzi esikhala ngayo kuthiwa i-consumption, asike sizinikeni ithuba siyekhangela amaphepha ukuthi i-consumption yethu leyi ivele yona imenga. Ungananzela uzathola ukuthi ingcene ivele inkulu kakhulu othi lawo manzi kaunjani kawasebenzisanga. So ake likunanzelele khonokho lisuka lapha likelethi ngamaphepha la abuyileyo njengoba abuyile inyanga ledluleyo leyi benze ukuthi besibophe kuhle sebesithengisa amaphepha. So asambe siyekhangela sikunanzelele bese sikuqondisa through our council, ukhansila wethu angitsho nguye olimele khona lokho yikho esamkhethela khona umama ukuthi asincedise. Ingani inkosi ngalibusisa.